yose nayo gushimira Imana yo mu ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Turashimiye cyane ko twongeye kubonana namwe abangana gutya. Ntabwo bigiraho bihurira n'ubuhanga bw'umwe, keretse gusa ko Imana yabikoze ku mbabazi zayo. Imana ishimwe cyane. Dushimira uburongozi bw'ishengero, uburongozi bwa gatatu, uburongozi bw'amateraniro y'abera. Pasiteri Imana ubahereze umugisha. Tubihaye agaciro kuba ahantu bivuye ku mutima. Imana ibagirire neza. Dushimira kubana n'abantu benshi bari aha. Umusaza w'iwacu muhira twamwishimiye cyane, umusaza Gerevazi. Imana ihabwe icubahiro. Bana basaza b'iwacu muhira twabanye. Umunsi umwe twagiye iwabo mu Gahwera baradupinga, twe tuvuye muri Kadeza turataha, tugenda ijoro ryose, ariko dusubiyeyo baratwakira, abwiriza amagambo ya Pawulo, turanezerwa cyane. Twarabanye nawe neza, turakubaha. Yesu abahereze umugisha. Bwana asifiwe. Kubana n'umusaza kuva i Nairobi, Bishop Mathias, umusaza dukunda cyane, twabanye neza nawe. Tituratandukana n'ubu turacyabana. Ngira ngo niko pastor. Imana iguhezagire cyane. Mbonye n'undi mubyeyi w'iwacu imuhira, uriya mukecuru yariya, turakwishimiye cyane. Imana iguhereze umugisha, umubyeyi wacu kabisa. Turakwishimiye. Yesu aguhezagire kandi ugubwe neza. Bishop Prince ni umuntu w'imuhiri wacu, bakijijwe mbere aba, tukaza kurubunga bakatwirukana, tugatobora tukarunguruka, ari indane haririmba. Yakijijwe kera cyane. Imana iguhezagire cyane pasiteri. Ndashimira Imana ko mwatubabariye ko twabasakuriye. Bwana asifiwe. Ngira ngo byararangiye. N'abandi benshi bari aha, umuntu atavuga amazina. Yesu abahezagire. Umwanya tuganira ntidutinda, turafata akanya gatoya. Ngira ngo ndasaba ko tuza kubahiriza umwanya baduhaye, uze nko kugira akajeste gatoya, ntaza kurenzaho na gatoya, kandi biremewe kubera ko ntasangiye mfite. Sayiri hariya se nayibonye, pardon. Itorero ry'Imana Bibiliya iravuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho byinshi cyane, ariko kimwe muri ibyo iravuga ko urukundo ruzakonja. Abantu ngo bazaba ari ibyigenge, batumvira, badakundana, bikakaza. Ibisa nk'ibyo turamaze kubibona aho duherereye mu duce tubamo, ndetse tumaze kubibona no mu bakristo. Ibimenyetso by'ibibi bizaranga imperuka, aho ko bisorera mu bo hanze y'abizera, kimwe ku kindi kigenda gisora mu bakristo, kandi atari kivuye ku Mana, ahubwo kivuye kuri Satani. Ni byiza rero ko twagerageza uko dushoboye
kugira ngo twerekane ishusho y'abakristo. Urukundo rero ni Yesu mu mutima uwamwakiriye. Umuntu niyobesha ngo akunda Imana yanga umuntu, ariko kandi ntawe ushobora gukunda umuntu Yesu atari muri we. Nta kintu cy'Imana twakora, twashobora, twabamo Yesu atari muri twe. Ntacyo twoba, haba no kunezerwa mu materaniro, ntitwonezerwa Yesu atari mu mitima yacu. Hano wakwishima Yesu atari muri we. Hari waririmbye aravuga ngo Yesu ni furaha yangu. Yesu ni umunezero w'abizera. Hari akantu gatoya abantu bajya bakunda kuvuga ngo urukundo, abantu bakagira ngo none urukundo umuntu yarusanga ku giti cyangwa ugahura narwo mu muhanda rurimo rugendagenda hejuru. Uhuye n'urukundo rugendagenda rwonyine ntirwabarirwa. Hari ibindi tugira mu materaniro ugasanga umuntu ngo ni umuririmbyi ku giti cye, undi ngo ni umunyamasengesho ku giti cye, kandi birivuga ko turi ingingo za bagenzi bacu ngo dufatikanye gukorera ukuri. Uhuye n'ukuboko kwatanyutsa mu muhanda konyine kurimo gutembera, wo komesha ingenzi ijana ugatabaza bagutabara. Wovuga uti kuva nabaho mpuye n'ibintu ntarabona. Kuboko kuba kwiza tukakurinda kukaturamutsa iyo kufashe ku rutugu kandi tukabona nyirako. Iyo rero duhuye n'umuririmbyi ku giti cye n'umusenzi ku giti cye, tuba duhuye n'ikiganza kirimo kizerera muri espace, biba bigoye cyane kucyakira ko icyo kiganza ari kizima. Bwana sifiwe. Imbuto z'umwuka ziragaragara. Iya mbere ni urukundo. Urukundo nta buryo rwobaho umuntu ataba mu mwuka w'Imana. Nta formule ibaho, nta bwenge n'ubuhanga wohenda ngo urukundo rukuwe mu mutima utagira umwuka w'Imana. Ntaho rwohagarara, ntaho rwohagarara. Upendo ni tunda la Roho. Bwana sifiwe. Nta mbaraga, nta buhanga bubaho, nta mwete wo kwikorera, nta shuri wo kwigiraho ngo ugire urukundo utagira umwuka w'Imana. Umwuka ni igiti, urukundo ni ishami, ni imbuto zera ku ishami. Dukundane urukundo rwa kivandimwe. Watekereza ko wanga umuntu ngo utekereze ko muzahurira mu ijuru. Niba mutabanye hano kubera amakimbirane ari hagati, ntiwakwibwira ko imbere y'Imana ariho muzaza guhuriza. Hano kuri tere byaranze. Ikindi, Bwana sifiwe, udakunda ntiyabyawe n'Imana. Udakunda ntiyabyawe n'Imana. Kandi kubera ko inzira igoye cyane, Bwana sifiwe, abantu bajya bagira ngo none tuzakunda wenda abatwumva kugira ngo tugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Nuko tubanza gukunda cyane abatwanga, nuko ubanza gukunda cyane abatagushaka, abatagufite mu mutima.
ubukristo ni uguhota. Ubukristo si inzira yawe, ni inzira ya Yesu. Inzira ija mu ijuru ntiva iwanyu, iva ku musaraba. Inzira ija mu ijuru amategeko ayigenga ntibagusabamo haba n'igitekerezo, yarangije gushirwaho na Yesu. Bwana sifiwe. Biblia ivuga ngo nidukunda abadukunda tuzahembwa iki? Niki turusha abapagani? Ngo nidusura abadusura, niki turusha abapagani? Nabo ngo niko bazabagira. Yesu abwira abafarisayo ngo kandi gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi nuko abafarisayo, ngo ndimuzabona ubwami bw'Imana. Nitutagira urukundo ruruturwo rw'abapagani, rwo gusura bazabasura, rwo gukunda bazabakunda. Bwana sifiwe. Ngo ntituzabona ubwami bw'Imana, ntituzabona Imana, ntituzabona Imana. Iki nicyo cyerekana Imana mu mitima y'abakristo. Icyambere nuko umwuka w'Imana aganza ubugingo bwabo. Paulo yandikiye Abaroma, Bwana sifiwe, aravuga ngo niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo aba muri mwe. Bwana sifiwe. Yesu ntiyahiritse ibuye kubera igituza cyangwa kubera inkokora n'ingumi nini. Yesu ntiyatembagaje ibuye kubera umugeri n'igipasu yariteye. Biblia iravuga ngo niba umwuka wiyamuzuye, niba umwuka wiyazuye Yesu mu bapfuye aba muri mwebwe, ngo twiringire ko yazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu. Niba iyo mibiri yarabagaho kubw'uwo mwuka w'Imana, niba yarabagaho kubw'uwo mwuka w'Imana, iki rero nicyo cyerekana. Haleluya. Bwana sifiwe. Iki nicyo cyerekana ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Koko aba muri mwe. Icyambere ni urukundo rw'Imana. Icyambere ni urukundo rw'Imana. Muri ibyo yaravuze ngo iyo mpano ihebuje n'urukundo rwa Yesu, ngo kandi umuntu ayibuze ngo ntacyo abamaze. Umuntu abuze urukundo rw'Imana ntacyo abamaze. Tugiye kurangiza. Mugabo umupasiteri witwa Maxwell, Revera pasiteri, afite abakristo ibihumbi bigeririya, kagira ngo abakire bafite amamiliyari, imiliyoni, amazi amwe yagondamye, amwe akazahengama ku yandi mazu atabaho. Mwaka umugabo w'umukene wawundi upfuye cyane malere, ngo araza arambwira ati pasiteri turenda gupfa mu rugo n'abana, wamfasha ukambuza n'abari abagabo byibura nkaza nkoropi wabo nkabona uko mbaho n'abana, sino turapfuye mu rugo. Wantabaye. Ngo arambwira ngo nta mwanya mfite wo kuguhuza n'abakire bo mu rusengero, nta mwanya mfite wo kuguhuza n'abakire bo mu rusengero. Hari kuwa gatandatu mu gitondo. Bwana sifiwe. Pasiteri nkwaguruka kubwiriza, haleluya, mwagitangira kuganira ijambo ry'Imana, wa mugabo ngo yumva biranze, ngo araguruka aravuga ngo pasiteri, Bwana sifiwe. Ngo aramubwira ngo yaba ari Yesu natakiye ngo baragize icyamarira, ngo ahita agwa hasi araraba nk'upfuye. Abakire batereka tumujana, abwira umugore we bati uyu ni umupfu wacu, kuko gusaba kwe ntitwigeze tukwitaho. Mutahani wacu tuje kumuhembura n'ibyanga adupfana. Ngo aramutahani wiwe amara iminsi 7 ari muri koma. Ku cyumweru gikurikira pasiteri ngo ahaguruka agiye mu kazi, agiye gusenga. Wa mugabo ngo ahitaguruka aramubwira ngo pasiteri duheze se cyubahiro. Ngo aramubwira ngo yaba ari Yesu natakiye Yesu uko aba yarangiriye, iyo ngo mbwira Yesu si uko aba yaransubije. Ngo ahita gwa hasi aracikana, ngo abwira umugore ati we wiriranywe n'umurambo, je ngiye gusezera ku pasiteri butunaniye. Haleluya. Tugira wa mutima wari muri Kristo Yesu bavandimwe, tugira wa mutima wari muri Kristo bavandimwe, duhinduke rwose tugize imitima misha, twikure mu rwango tuba abakristo bamaramaje. Kunde mugenzi wawe kuko wikunda. Pasiteri ngo araza ageze mu rusengero amasaha yo kubwiriza, ngo aravuga ngo nta mwanya afite wo kubwiriza, ngo aje kubabwira ko bimunaniye kuba pasiteri wanyu. Kubereke wa mugabo yarayapfuye, sinigeze numva ubusabe bwiwe, narabwirengagije. None ikintu gusa kimwe mbabwira, Bwana sifiwe. Ngo arababwira ngo ni mutore abandi babayobora,
ngo ngiye gutangira kubaho ubuzima nk'ubwa Yesu, ngo iyaba ari Yesu wa muntu yatakiye ngo ntaba yapfuye. Aravuga ngo none guhera none, haleluya, ngo kubera inyifato nagize itabereye sinosaba guhagarara imbere yanyu. Aravuga ngo ngiye gutangira urundi rusengero rusha, ngo nkuko Yesu yora mukasha agatangira urundi rusengero rusha rwubakiye ku rukundo, ngo no gutega abandi bantu amatwi. Duheze Yesu icyubahiro. Barazivuga ngiye gutangira irindi toro risha, ngo nkuko Yesu yora itangira. Umugabo ngo arahaguruka ashira ukuboko hejuru aravuga ngo nanje aho umwana w'umukobwa ngo waririmbaga, ngo aravuga ngo data yarapfuye na mama basiga amamiliyoni atabarika, ngo iyaba ari Yesu waraha ngo bagiye gutangira itoro risha, ngo Yesu yari kuyatanga Yesu ko yakabaye. None ngo mu mwanya wa Yesu, haleluya, ngo kubera ko turi tumwe mu cyimbo cya Kristo, ngo bigasa naho Imana yingingira abantu muri twe ngo biyunge n'Imana isumba byose. Ndayatanze yose ngo naje ku murimo w'Imana musha. Undi mugabo ngo bagiragizwe aravuga ngo nje nta mafaranga mfite, ngo ariko yaba ari Yesu wari ufite iryo jwi none ahanga, ngo yaritangaga mu rusengero rukazariramya Imana isumba byose. Ngo barahaguruka barasohoka baragenda. Niki mbabwira bavandi, turindumwa mu cyimbo cya Kristo, turindumwa mu cyimbo cya Kristo. Yaba ari Yesu wari wicayeho, niki Yesu yari gukora none? Haleluya! Yaba ari Yesu wari muri iriya quartier, ni gute Yesu ababanye n'abandi bantu? Yaba ari Yesu wari muri finance, niki Yesu abakora? Yaba ari Yesu, yaba ari Yesu wari wicayeho, nikaba hatekereza. Yaba ari Yesu wari ubanye n'abari abantu, niki Yesu abahakora? Yesu abahaberera iki? Mugabo mdoktere witwa George yari mpagani, Bwana sifi, musimwe ngo Imana ihwezesha amaso ye, ngo abona Yesu avirirana imbere yiwe, ngo abona dudubiza amaraso mu rubavu ahantu hose, ngo ari mu gahinda n'umubabaro, ngo baramubwira ngo niwe uhejeje Yesu ku musaraba, ngo oreka ibyubamo, ngo Yesu nawe yoreka kuva amaraso, ngo Yesu nawe yoreka kuva ari amaraso angana kuri, ngo arahindukira aravuga ngo mwami Yesu mbabarire, kumbe iyi myaka maze naguhesheje ku musaraba bingana kuriya. Bavandimwe, iyo tudakunda duheza Yesu ku musaraba, iyo tudahinduka duheza Yesu ku musaraba. Ngo yahise avuga ngo yakiriye umwami Yesu ubugingo bwe bwose, ngo ahita ahindura ku bitaro, ngo ahindura ko mu gitaramo cy'abanyamasengesho, ngo afata korari ayigurira ibikoresho, ayambika imyenda yo guhimbaza Imana, ngo buri gitondo mbere kuvura azabanza akaririmbira Imana isumba byose, ngo akabwira Imana ngo Mana sinari nzi ko nakugiriye bingana gutya, sinari nzi ko nari nkugomeye bingana gutya. Bavandimwe, niduhishurirwa Yesu tuzagira urukundo rw'Imana. Nitwakira Yesu, haleluya, nitwakira Yesu tuzagira urukundo rw'Imana, tuzagira wa mutima wari muri Yesu mwana w'Imana. Niyese agaciro k'umuntu niki? Ni urukundo rwuzuye umutima wiwe. Agaciro k'umuntu niki? Ni Yesu mu mutima wiwe. Ntiwavuga kugira Yesu wuzuye urwango ni ikimenyetso cy'iki? Cya Satani. Ariko imirimo ya kamere iragaragara, muri iyo mirimo harimo kwirema ibice n'amacyakubiri. Paulo yavuga ngo ndababwira kuko nababwiye bwa mbere ko bameze batyo batazaraga ubwami bw'Imana, ntibazabona Yerusalemu cya gihugu cy'amahoro. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, haleluya. Hariho abantu mu mitima, mu mibereho n'ubuzima bwabo, azavuga ngo iyo abonye runaka ngo we ngo sinzi uko nsa numva. Reka nkubwire, burya ibyinshi utekereza ngo biri imbere yawe ntibibe imbere yawe, biba mu mutima wawe, kuko birivuga ngo uko utekereza ngo ni kwari. Birya wanga ntibiba kure, biba muri wewe. Niba wanga umweru tukagire ngo wanguriye abantu bambaye, ni mu mutima wawe wanga. Nyira warawukunda kandi araberewe ku giti cyiwe.
urukundo ni imbuto y'umwuka. Urukundo niyo Mana, niwe Yesu. Naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nakwitanga ngo bantwike kubera abandi, ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Urukundo torero ry'Imana nizo mbaraga, niko gaciro k'itorero, niko gaciro k'abagenzi baje ibwami ku Mana isumba byose. Urukundo ni uruzitiro, ni imbaraga z'Imana zirwanya umwanzi. Umwanzi ntarwanishwa ingumi, arwanisha guhagarara mu mbaraga z'umwuka wera, ugashira mu ngiro ibyo wemera bikuzuye mu mutima wawe. Satani agakunda, agahunga, akakuva imbere. Torero ry'Imana ndagira ngo mbabwire, mbabikira itorero, mbabikira imiryango, mbabikira abantu nibabura urukundo, ibindi byose naho byari bihagaze birasenyutse, birarangiye. Satani nikarwanisha, arwanisha gucagaguramo abantu, arwanisha kuremamo abandi bice, arwanisha kwangana, arwanisha guhararukana. Abanyamasengesho ntiyumve mugenzi we, pasiteri ntiyumve mugenzi we, undi ntiyumve mugenzi we. Niki bivuze? Bivuze Satani muri abo bantu. Ariko Paulo yandikira Abafilipi, Bwana asifiwe, arabwira ngo ntimugire icyo mukorera kwirema ibice, ngo ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, ngo umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Ngo tugize wa mutima wari muri Kristo Yesu. Tugize wa mutima wari muri Kristo Yesu. Dukundanye urukundo rwa kivandimwe, k'abana bamwe, k'umuryango umwe, k'inshuti zimwe, zihagaze kumwe, zumva kumwe, zikundana, zitarobanura. Kuko Yesu yakunze isi yose n'abayirimo, akaruha akababarira batamusabye imbabazi. Bavandimwe, urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Niwumva uranezerewe utagira urukundo, wose umunezero w'Imana. Niwumva urishimye utagira urukundo, ibyo byishimo si iby'Imana. Igihe urukundo rw'Imana ruzuzura umutima wawe, ukaririmba ukavuga ngo urukundo rw'Imana yacu runtera kwishima, nzanumva iteka mu mutima waje. Mbega rurimo cyangwa nibyo wigira? Muvandimwe, ntiwobesha ngo ukunda Imana wanga abo muturanye. Nigeze kubaho koniteri bikorari kera, indi korari yadutanga kuririmba, sincungane nuko baririmba neza, ngacungana no kureba ko hari ababashigikira ko baririmbye neza. Nabona bakubitiye amashi ngahita mbabara cyane, kaza gucungana n'amashi ya nyuma yacu ngo numve ko yoba yarusa yabo ya mbere. Nkumva rero tubahaye abambere byaciyemo, byagenze neza, ariko ku Mana nikiye bavandimwe. Imana izi biri kundi bazi imitima yacu, duhezese icyubahiro. Haleluya! Bavandimwe, ntituzoja mu ijuru kubera ibyo birebire, tuzogenda kubera ko twakoreraga Imana mu rukundo. Waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Abakoreraga Imana urukundo ngo bazahora bahimbaza Imana. Abakoreraga Imana mu rukundo, abakoreraga Imana mu rukundo, baririmbiye mu rukundo, bazanye amaturo mu rukundo, kubwo gukunda Imana. Ntibigeze bagira ibintu byo kwikora cyangwa ngo babarebe, ahubwo bakoze bivuye ku mutima ngo data ahabwe icyubahiro. Bene ayo maturo, bene icyo gitaramo, bene uwo muntu ni igitambo kizima cyara gishimwa n'Imana.
gutega amaboko kwiwe ngo ni nk'ibitambo bya nimugoroba, ni nk'ibitambo bya nimugoroba, ni nk'ibitambo bya nimugoroba, ni nk'ibitambo bya nimugoroba. Urukundo ni ubundi bugingo mu muntu. Urukundo nandi maso ataraya, amaso y'urukundo azabona neza. Bibiliya ivuga ngo ntange kibirukeka ku muntu wese, ngo rwihanganira byose, rwizigira byose. Bwana sifiwe. Mbega urwo rukundo rurimo cyangwa nta ruhari? Urwo rukundo rurahari cyangwa nta ruhari? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bantu b'Imana, Satani yaduteye nabi amatorero. Niba hari abantu banganye n'amatorero, niba hari abantu banganye n'abasenga Imana, niba hari abantu batumvana n'abasenga Imana, niba hari ingabo zibuze discipline n'abasenga Imana, niba hari ingabo zidashakana n'abasenga Imana. Turaririmba urukundo tutarugira, turatega amaboko tutabigira. Hagati yabo ubwiriza nawe hagati yawe nundi, ndagira mabwira ibintu nk'abigira twe gusenga. Ijuru ntiriba hafi, nusoka hanze urarame uraruhugira ibitegengezi mu maso. Ijuru ntiriba hafi, kuvuga ngo uvaho utekereze kuzozamuka ukarengiriya ubikure mu bitekerezo nti wogerayo, ubwo bwenge ubukuremo iyo technology ntayo wobona. Ijuru riri hehe? Ijuru ndakurangira akayira gagufiya utera intambwe zibiruka buzigezemo, na ni distance iri hagati yawe na mugenzi wawe. Naka konyine gusa, naka konyine gusa nigatungana kakaba kaboneye hagati yawe na mugenzi wawe. Ijuru zaburigezemo hagati yawe n'uryo utazawumva, n'ubona uramushikiriye, n'ubona uramwaborose, n'ubona uramwishyira akakwinjira. Ijuru ni rwawe, uzoba warikandagiyemo. Bwana sifiwe. Niyo nzira ni mu rukundo n'ukugera mu bandi bantu. Urukundo tirurobanura, tirwishakira ibyarwo, tirwikakasa. Udakunda ntiyabyawe n'Imana. Ikindi cyo cyerekana ko umuntu yabyawe n'Imana nuko akunda abandi bantu. Yesu ari mu mutima ntiwabura urukundo. Yesu ari mu buzima bwawe ntiwabura urukundo. Yesu atari muri wowe, nubwo twagukora seminere, nubwo bakujana Kanyarira, nubwo bakugeza Prayer Mountain, nta urukundo ruhera umwuka w'Imana atari mu mutima wawe. Bantu ushaka umwuka wenyine azera, azarema. Kuri we hazashibuka urukundo, uzaba umugwa neza, ubane n'abantu bose amahoro. Nyuma yabwo ijuru n'urwawe uzaritaha. Umugabo ndashaka umugore, umugore ndashaka umugabo. Nigeze mbibabwira hano, nitwe nyine abanyafrika tuba mu bintu tutemera, tudakozwa, tudashaka. Umuntu akiyambira mu bintu atabyumva, atabishaka, ntavemo, ariko akabigumamo. Umuntu aba mu rusengero ari umwanzi warwo, akarurwanya, ariko akarugumamo. Umuntu akiyambira kuri runaka atari inshuti, amwanze, ahubwo ngo amukurikire kugeza musenye. Ndagira ngo mbabwirire ijambo bavandimwe, bene data, duhinduke mu mitima, duhinduke mu mutima, twemere inama z'Imana, tworohe umwuka w'Imana aze mu bugingo bwacu. Nagera muri twebwe azaduhindura ibyaremwe bisha, nibwo tuzambikwa imbaraga. Bwana sifiwe. Tuzambikwa imbaraga n'umwuka wera, duhere ko dutumbagire mu kirere, tuzaguruka nk'ibisiga.
urukundo ni imbaraga, urukundo ni intsinzi, urukundo ni intwaro, urukundo ni burende, urukundo ni bestekande, urukundo ni antonovu. Biravuga ngo nuko munesheshe icyiza ikibi, umuntu nakugirira nabi umwiture kumugirira neza. Bibiliya iravuga ngo ubusanuzanya amakara yaka ukamurahurira ku mutwe, mwijuru hahitavuzwa impundu, bakavuga ngo nguriye umugaragu wanje, nguriye umugaragu wanje. Nubwo tutoririmba, nubwo tutobwiriza, nubwo tutohanura, nubwo tutogira gute, dupfe gusa kugira urukundo rw'Imana mu mitima yacu, turwihanganire nubwo bigoye, nubwo birusha. Bwana sifiwe. Twihangane, Yesu naza tuzahabwa ingororano, Yesu naza tuzahabwa ingororano. Bwana sifiwe. Nabwiye umusamariya w'imbabazi, Bibiliya iravuga ngo mu gitondo ngo agenda ngo asanga umuntu wari wakubitiwe ku nzira avirira. Umutambyi ngo arahanyura, umureba arahanyura, wa musamariya ngo aramurengeza amushira ku ndogobeye, ngo aramujana amugeze kwa muganga, ngo amusigira umurwaza, ngo amuhereze denariyo zingahe? 2. Ngo aramubwira ngo ngizi uzazikoresha, ngo ngiye kwa data n'ingaruka, ngo ibyo uzoba warakoresheje bireze cyane, ngo zakwitura. Haleluya! Nukoresha ibirenze ngo zakwitura. Bwana sifiwe. Izo denariyo 2 niki? Ngo ni imbabazi n'urukundo Yesu yaduhaye, adusigira abarwayi, abatugoye bose n'abarwayi Yesu yadusigiye, abagabo batugoye n'abarwayi Yesu yadusigiye, abo dukorana batugoye n'abarwayi Yesu yadusigiye. Aratubwira ngo tuzokoresha urukundo, dukoreshe n'imbabazi, ngo aragiye kwa data niyagaruka, ngo azatwitura ibirenze ibyo twakoresheje, azatwitura ibirenze ibyo twakoresheje. Bene da, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Gukunda ni ikiguzi. Imana ntizaduhembera ubusa, Imana ntizahemba ubusa, izahemba icyo twakoze kidukostinze, kituvuye ku mutima. Bwana sifiwe. Umuntu yaravuze ngo kubera ngo kutareba neza yuko umuntu warangiza mugasa n'abashwanye cyangwa akakuvamo, ngo bisa no gushikura igiti nabi, ngo cyari kimaze imyaka giteye, ngo cyashoreye imizi iburyo n'ibumoso, ngo kugikura ngo nukunyeganyeza bagakundura. Bwana sifiwe. Aravuga ngo icyo giti ngo kugikura nabi, ngo baranyeganyeza, ngo bagahita bakundura imizi, ngo yahita imanyura ibitaka, ngo ikasiga igikunduki. Ngo iyo ukunda umuntu ngo akakuvamo nabi, ngo asa naho abomo ikintu muri wowe kitazoshira, asa n'ukunduye ikintu muri wowe kubera urukundo wari waramukunze. Bavandimwe, nimureke tugumana urukundo, tutazasigarana ibisebe ku mutima. Ese niko bimeze? Tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Ugereranya ibyo wemukirwa n'ibyo wangiye abantu, numara ugereranye n'ibya Yesu. Ngo Yesu yabwiye Petero ngo nabonye Satani bamanukira ameze nk'umurabyo, ngo yari afite urutaro, ngo yabasavye ngo bagosore. Aramubwira ngo ahirwa ibyanje bitazagusha. Petero aramubwira ngo nubwo abandi bose bokureka, jewe ngo nzagumana nawe kugeza mu rupfu. Aramubwira ati tugende. Bwana sifiwe. Ngo bagere ku ikombe, wa mukobwa aravuga ati uyu nguyu jewe. Umugore umusirikare aravuga ati yewe igihe twamufashe wari uhari, ati jewe. Undi ngo aravuga ati aba n'imvugo yawe niyigariraye, jewe. Ngo aragenda Yesu ngo ahindukiye, bahuza amaso na Petero. Petero ngo agira agahinda, yibuka amagambo Yesu yari yamubwiye, ngo ararira cyane, inkoko ibika 3. Yesu ngo azutse, ngo araranganya amaso mu bigishwa, asanga Petero ntahari. Ngo ahita ababwira ngo nimuhamagare na Petero nawaze, nimuhamagare na Petero nawaze. Ngo aze ntiyamubaza ati se wanihakanye gute? Petero wantereranye gute? Wandetse gute ndi mu byago? Ngo ahita amubwira ngo ragira abana b'intama banje, ragira intama zanje Petero, ragira intama zanje. Urankunda Petero? Ndagukunda databuja. Yego ndabizi kunkunda. Urankunda Simoni wa Yona? Ndabizi kunkunda. Bavandimwe, yes, watu wasiolipa ubaya kwa ubaya, hao ndio barua. Erega abantu tubazo tumenyera
hano mu gitaramo, mu gusirimba, mu gutega amaboko, mu cyuya n'ibindi, bazatumenyera muri pratique mu mago uko tubayeho. Abantu batihora wasiolipa ubaya kwa ubaya, hao ndio barua, hao ndio barua. Hao ndio barua, hao ndio barua. Bwana asifiwe. Hao abo nibo rwandiko. Niba birivuga ngo turi impumuro ya Kristo, reka mbabwire turi impumuro koko. Turi impumuro imbere yabo tuvugana nabo tubwiriza. Iyo bakina umupira w'amaguru haba arbitre, hakaba na baranzimeni, ngira ngo baranzimeni bajya baza bahagarara mu mpande n'abandi hanga bamwe bafite agatambaro, murabyibuka. Noneho rero bagakina baticinjije, bagahita bavuza induru ngo wow, arbitre avuga phew, batikira pfuye agikuyemo. Niki cyaba yacyanze nticyagenze neza, bakanga agahita ajya kugaruririya. No kuvuga ngo igitego ntikibaco kubera ko cyanyeganije urushundura, kibaco kubera ko arbitre yemeye ngo kibaye cyo. Duhezese cyubahiro. Bwana asifiwe. Hagati y'abantu n'abandi, hagati y'abo duturanye, haba ba arbitre na baranzimeni. Uzumubwira ngo mwaramutse hagati, haba abandi basabanga ngo Yesu kwakubwiye yavuga amahoro, aba bandi baba hagati bazavuga ngo ntavuze amahoro. Hano abandi hagati bazabahakana, haba abandi bazabahakana. Wabwiriza urukundo bagahita bahakana, hano bakabwira abantu ngo sibyo. Avuze ibitamwamo, aririmbye amahoro atayagira, avuze ibyishimo atabigira. Umwana w'umukobwa yigeze kugira ubuvuke, bakarimba igitero cya mbere, baririmba icya kabiri, ngo yumva atarakiranuka ku rugo rwego, ngo agahita wumva akanwa kagira. Baramaze se niki kiba cyakunukiye? Aravuga ngo simba nanukiwe, ngo mama nanga kubesha Imana ngo mvuga ibitambamo, ngo bigatuma mvuga akanwa. Ngo ningera ku rwego rw'urukundo nyakuri. Muzobona kuririmba ngo dukundane kuko Yesu yadukunze. Muzobona kuririmba ngo dukundane kuko Yesu yadukunze. Dukundane kuko Yesu yadukunze. Bwana asifiwe. Dukundane kuko Yesu yadukunze. Bwana asifiwe. Nani kibirukeka ku muntu wese. Rugira neza, rukihanga. Duheze cyubahiro. Bwana asifiwe. Uyu ni muvuga butumwa w'intyoza umuhanga cyane, ugahura n'umuntu bazavuga ngo agira urukundo niyo worara. Ngira ngo umutima wawe ukubwira ngo rara kwa runaka n'umunyarukundo cyane. Bavandimwe, abantu ntibakeneye ko tubabwiriza cyane, bakeneye ko tubakunda cyane, kugira ngo tuberere imbuto zikwiriye abihanye, bahere ko bahindukire basanga umwami Yesu. Turi inzira, dufite urufunguruzo. Yesu aravuga ngo mwandyarya mwe mwajanye urufunguruzo rwo kwinjira. Duhora imbere y'abantu bazi ko tutagira urukundo, duhora imbere y'abantu bazi ko tubanga, tubabwiriza amahoro bazi ko tutayabashakira. Bwana asifiwe. Bavandimwe, iki nicyo cyonyine kigira imbaraga, nuko tugira urukundo wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yari umugwaneza, Yesu yari umunyamahoro, alikuwa mpole. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa mpole, yari umugwaneza cyane. Twaririmbaga karirimbo kera, abasaza bagiye gusengera umwana warwaye, bakavuga ngo amaboko yawe Yesu mukiza ngo yageraga neza n'iby'imbabazi, ngo kandi abana batoya ukabakikira. Cyo gituma yabegereye ngo bigishwa bashaka kubahinda kubera autorite bamubonanaga, arabwira ngo nimubareke bazi wanje kuko ngo bameze batyo, urukundo ubwami bwo mu ijuru ngo n'ubwabo. Bwana asifiwe. Turangirize kuri Mariya. Mariya yakunze Yesu cyane. Mariya yakunze Yesu cyane. Mariya yakunze Yesu yamukije abadayimoni barindwi. Bwana asifiwe. Murangize Mariya akunda Yesu cyane. Mariya akunda Yesu cyane. Ngo aburazo musingirira mu gitaramo cyangwa biriranwe abura audience kubera ko Yesu yari bize. None ngo aratekereza ngo menya ko Yesu agiye kwa Simoni umukonikoni. Barangije amateraniro. Mutima wangu yatereka profite hagati y'amateraniro yombi ije kubonana nawe. Kandi ntabwo tunaganira nta nibirebire ngo yamayita yihuta. Ko yari afite ngo umukondo w'amavuta yakoreye umwaka, mutima ngo arambwira ati gupfundura haraza dukeya harutuza twisedeka ha mu mutemere tukangora. Ngo yamakubita icupa rikiramo hagati. Duheze cyubahiro. Haleluya. Ngo ntiyarinze yatekereje ko apfundura kubera reconnaissance ya Yesu. Umuntu azasuka akagira twisedeka hirya. Yesu abone ko nakoze kivuye ku mutima. Ngo yamakubita ku nkingi icupa rikikira. Ngo yamasuka
ntabaje Yesu niba azayisiga, ntabaje niba atazayisiga, ntabaje niba aherutse koga, niba adaherutse koga, ntamubajije niba aya mavuta ari agezeho cyangwa niba yaraherutse umwaka wo hirya, nta kandi gahusha, kubera urukundo rwuzuye umutima rwezeze cyubahiro. Haleluya! Bavandimwe, iyo dukunze Yesu, icyo dukoze cyose kinezeza Imana isumba byose. Nubwo nagira gutya bihinduka umubavu mwiza, nubwo nakunama bihinduka igitambo cyane mugoroba, data gahabwa icyubahiro. Haleluya! Byose ni mu rukundo rw'Imana isumba byose. Mbega urwo rukundo ruri muri wowe. Bwana sifiwe. Haleluya! Undi mango za kiselemo ngo ari umukobwa musirimu w'umunyamugiti, ariko kubera urukundo rwa Yesu ngo ntitaye ku myate n'ibirenge bya Yesu bitigeze bikandagira mu rukweto, ngo yamayunama n'umusatsi wiwe na yamavuta n'umukungugu n'ubucafu n'imyanda, ngo arabanza aririra ku birenge bya Yesu, ngo arangize ahanaguza umusatsi anyuza mu mano n'agatsinsi n'ibirenge byose biratagata. Bwana sifiwe. Haleluya! Bavandimwe, Yesu akeneye ko tumwereka ko twahindutse mu mutima, kandi tuzamwerekesha urukundo rw'Imana, urukundo rwa Yesu. Muri byo yaravuze ngo nzanumva iteka mu mutima wanjye. Haleluya! Simoni ngo yamatangira kwiburanya batari ko Yesu nawe akaba kubesha abaturage ngo n'umwana w'Imana. Iyaba we aba yamenye ko uyu mukobwa ari indaya, aba yamumenye. Yesu ngo amenye ibiri muri Simoni, ngo ahita ahindukira ngo yewe Simoni we, Bwana sifiwe, ngo nageze mu wawe ntiwigeze umpa amazi yo koza ibirenge, ngo uyu mukobwa abyogesheje amarira ye. Haleluya! Ntiyakubiswa, ntiyapfushije, ntiyasitaye, ntiyakomeretse, amarira y'urukundo yamubize. Umugezi uratoboka mu mutima, arabira, arasuka yose ibirenge bya Yesu umwana w'Imana. Mbega umutima hariki umuntu wese adatanga icyo afite, ntawuzi utanga icyo adafite. Ntiwavuga amahoro utagira amahoro, ntiwatanga urukundo utagira urukundo. Haleluya! Ngo aramubwira ngo yewe Simoni, ngo nije mu wawe ntibigeze usoma haba nabi, ngo ariko uyu mukobwa ntiyahengeshanije ngo kuva nije, ngo yasomaguye gusa, ngo aransomagura gusa. Yesu aravuga ngo wababariwe cyane, ngo azakunda cyane, ngo yababariwe byinshi, ngo niyo mpamvu akunda cyane. Bavandimwe, niba twarababariwe, niba twarakuwe mu mwijima, niba twarakuwe mu rupfu, duhinduke rwose, tugize imitima misha yejejwe itariho umugayo imbere y'amaso y'Imana, yuzuye urukundo rw'Imana isumba byose, yuzuye urukundo rw'Imana, yuzuye urukundo rw'Imana. Bwana sifiwe. Haleluya! Badavuga ngo Stefano yari deserteri, ariko si Bibiliya, ni amagambo y'abantu. Ngo yigeze ko umusirikare buke yarahuma, ngo bakamuhemba ariko atagikora akazi, ngo yumvishe ko Yesu agiye kubambwa, ngo aragenda. Bwana sifiwe. Batari he uwo muntu wagoye abantu, naje mbe kubagira, ngo barahamugeza ngo afate icumu, ngo ahita riterera nk'utazi yaritereye, ngo ari kubise mu rubavu rwa Yesu. Bwana sifiwe. Ngo ahita ahumuka, ngo ahumuke. Ikintu yabonye mbere ngo yabonye imibabaro ya Yesu ko yakabaye, ngo ahita ahinduka mu mutima wiwe. Ngo yo matara n'intumwa ngo baje gutora abadiyakoni, ngo bajamo akabya gukunda Yesu, ngo urukundo rw'Imana ruramurenga, ngo ruhinduka nk'iriba ry'amazi ahebuje. Umunsi ngo baje kumwica kuko yari afite wa mutima ari muri Kristo Yesu, arangiza nka Yesu umwana w'Imana, ngo bamutere amabuye, aravuga ngo data ubababarire. Ijambo yumvise Yesu avuga n'amaso ye n'amatwi arireba ku musaraba. Haleluya! Aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Niba turi abana b'Imana, tutari ibibyarwa, tutari abafrodere, ni gute tutosana data? Niba tutari abana bazanano watoto haramu, niba tuvuka muno, ni gute tutosana data tugasana umuntu? Umwana sana se pastor, umwana sana se. Kera tukira abantu bakazatubwira ngo arasana nyina, tukaba twirirwa turwana, none umuntu adasana nyina yosana. Iyo abana nimbonye bambwira none hari gitu sikirimuko, none umuntu adasana nyina yosana. Aho bandu b'Imana, niba turi abana koko tutari abazanano, tutari watoto haramu, ni gute tutogira wa mutima? Haleluya! Nimwegere Yesu, niwe muhuza w'Imana n'abantu, kandi Yesu yatuzanishije urukundo rwiwe, aratugobeza n'urukundo, araduhenda aradukuyakuya. Ande makosa kiseleboya, araduhenda aradukuyakuya n'urukundo, atwereka imbabazi n'ubugwaneza, ntigeze tontoma ntiyarangamye.
akagaburira abashonje, araruhagera ku iherezo aravuga ngo data bo wampaye, ngo warabampaye none ngo ndabagusubije, barabawura bampa ngo nta numwe wanani, ngo keretse wa mwana w'ikirara, ngo arangiza aravuga ngo ndasaba ngo barindire mwisi sabisi, ngo barindishe ijambo ryawe wampaye, ngo bose ubagire gute, ubagire umwe kuko naje nawe turi umwe data. None ngo unubahishe cya cyubahiro nahoranye kera ngo isi itararemwa, unubahishe cya cyubahiro data, ya Bwana sifiwe, unubahishe cya cyubahiro, unubahishe cya cyubahiro, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Burya Imana tizaducira imanza za birebire, izacira imanza imitima yacu, niki twibwiraga, niki twatekerezaga. Mu gihe cya Mose icyaha cyari gikorwa, ariko igihe cya Yesu icyaha gihinduka abandi igitekerezo. Yesu aravuga ngo mwari muzi ko bivuga ngo tugasambane, wabikoze, jewe ndanze guhera none, haba no gutekereza bibaye icyaha. Bavandimwe, haba no kwangana umutima bibaye icyaha mu maso y'Imana isumba byose. Habe no kwangana bibaye impambamye, bibaye umugogo kutabona Yesu, bibaye rusika, bibaye igihome cyo kutuzira imbaraga z'umwuka w'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Maria, Bwana sifiwe. Hindima kota. Yesu ngo buke baravuga ngo yapfuye. Maria ngo aje kumva kumusaraba. Ngo ararire mu bagore batatu barize. Maria arari. Niwe Yesu yabwiye ngo ntimwundirire mwirire. Bwana sifiwe. Ntimwundirire ni mwirire. Ngo baramuherekeza. Mwirire n'abana ba. Mwirire. Maria ngo ararira kubera urukundo yakundaga Yesu. Owe tuvuga ngo ukunda umuntu ukamwangira abana ngo utekereze ko ari inshuti yawe. Umuntu yo gukunda yamaraga hura n'umugoroba bakamukubita, abana bage kuri primaire akabatera ivu n'amase, wamara kuvuga ngo numujyamana inshuti yanje n'umugoroba ngo dusangire. None ko mubesha ngo mukunda Imana muyangira abana bayo yaguza amaraso yayo, mwanga abana bayo yaguza amaraso yayo. Haleluya! Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Maria natinze mwihangana gatoya. Maria ngo akunda Yesu bihebuje, ngo ararira kumusaba, ngo atashewe na magatara na Maria, ngo baravuga ati mwokanyagwa mwe Yesu azobore turaha. Ninkuru numubaza pastor, ninkuru numubaza, ninkuru ese twamukundaga ko ari muzima afite ibyatungukira. None ntitwo ngo bahita bagenda barahiga ngo babone amavuta ahumuraniza cyane, ngo kuwa mbere imisirindwi bahita basinduka mu gitondo. Bwana sifiwe. Bwana ngo bagitubwari mareka ngo rababwira ngo nikitwa mushakire muzima mu wapfuye, ngo ndari hano yazutse. Maria wundi na Magadalena ngo bahita bitwanga baragenda. Maria we duheze se cyubahiro aravuga ngo jamais simbyumva, yewe yazutse yego ariko ndamubona. Kintu cyantangaje bavyeyi birivuga Maria atatu atangaje, ivuga Maria ya Hagari yaririye mu gahinga kumutse kugasozi kuzuye uduhanga ko bapfuye, kwinyamaswa zingwe n'intare, amashana amahongo yari yaraguye aho kubera icyaka n'izuba, imbavu zuzuye imisozi. Ngo inyota imutugirije n'umwana, ngo ararira amarira amenyengana, umwami w'Uperesi arayabise, ararira ngo ararenga. Imana iravuga ngo marayika genda ubonane n'uriya mugore, genda ubonane n'uriya mugore. Andi Maria na Maria ngo Yarasheri yanditse muri Yeremiya akandikwa no muri Matayo, ngo na Yarasheri ngo waririraga abana biwe, ngo yanga guhozwa ku bwabo kuko batagihari, ngo kurira gushavuye n'agahinda ngo byumvikanira ngo ni Yarasheri, ararira aromongana kubera agahinda, isanzura ryose rirakorogana, inyoni ziritura. Mweze sicyubahiro. Akoroga ijuru, arabikoroga. Ondo bueza mosike limaya, ando makisele brisa lo moya kitele boya. Tororgima, amari ufite umutima naya isa Maria yose azahozwa na Maria twarize kubw'umurimo w'Imana, kubwo gukunda bene data. Biravuga ngo ahirwa bashavura kuko bazagira gute, bazahozwa. Heri wenye moyo safi maana watamona. Haleluya! Abantu babayeho bangana, abantu babaye harabapagana, ngo umunsi wa nyuma nzitunganya. Imana ireba ku bantu bahoranaga inzara n'inyota byo gukiranuka. Imana ireba ku bantu bahoranaga amarira
kugira ngo izabahoze. Izaguhoza ngaho uri muri koma, izaguhoza ngaho ku munota wa nyuma bakwinginga basaza bawe n'abakuru bawe ngo fa uri muri Kristo, ihana kungufa bagutikura baguhindagura, ntabwo ari byo. Bwana sifi. Turangiza Maria, ako Maria arantangaje. Bwana sifi. Ngo ahita aje kuri yamva, abandi bagiye, marayika amaze kubemeza ko yagiye, ngo ararira. Beya Maria ararira, ngo ararira ijuru riromongana, ngo Imana ntiyumva indirimbo zihaziririmbirwa biba birarangiye. Ngo ihamagara Yesu aho yarageze, iramubwira ngo subira uje kubonana na Maria, subira kumva. Bwana sifi. Yesu ngo arafite cortege y'abizera, ni muri byavuze ngo azukana paradizo, ngo ayizukana nabe, ngo anyuza bamwe mu rwango bagera ku 500, abandi ibihumbi n'ibihumbagiza barareka basara ba Daniel. Haleluya. Ngo banyura nibusamara bazamukana, ngo akigera mu isanzure. Maria ngo ararira, Imana ambwira ngo stop aho uhagaze, hagarara aho, stop, subirayo kumva. Maria aragushaka, Maria aragukeneye kumva, subirayo. Bavandimwe, mugire wa mutima wahindutse wakiriye Yesu, mugire wa mutima wahinduwe wuzuye urukundo rw'Imana yacu runteye kuyikunda, zangu viteka mu mutima wanje. Haleluya, haleluya, haleluya kumukiza. Haleluya, 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 haleluya. Tunezerwe dushima Imana yemabaza umukiza, dushime mweruba mwese. Haleluya. Bavandimwe, mugire wa mutima muri Kristo Yesu. Umutima umuri byaravuze ngo Yesu aliombea maadui yake wapi? Ngo juu ya msalaba. Nimeyasikia mengi aliyoyafanya Yesu katika maisha yake hapa chini. Ando makise wengila bwaya ngolo mazakola ribwa. Bavandimwe, iyo wanga abantu hagati yawe nabo muhambiriwe n'umugozi w'urwango, nuja kuja mu ijuru uzaremererwa ntaho uzaje. Yesu ngo yadutuye imitwaro yaturemereraga, Yesu yadutuye imitwaro yaturemereraga. Wanga abantu batanu ntubashaka, izo nimva ziri mu mutima wawe, ntabwo ziri rusorori kuko ntibarajayo, nimva ziri mu mutima wawe. Wanga abantu 30, uwo mucamo hirya uhambyemwe abagore n'abakazana babo, wanga bose. Warangiza ngo ahirwa bafite imitima iboneye. Bibiri iravuga ngo niba nta imitima yacu idukiraho urubanza, ngo turatinyuka kuza haleluya imbere y'Imana. Ando makisele bwaya. Bavandimwe, muhinduka rwose, tugira umutima w'imbabazi, tugira umutima w'urukundo. Bwana sifi. Yesu ngo ahita ahindukira, ngo araza vavu. Maria ngo yari yatombotse ararira kubera urukundo rw'Imana, ngo kurira kutaryarya. Paulo yabwiye Timote ngo nza ngukumbura, ngo ngakumbura na Maria yawe, ngo iyo nibutse kwizera kuko urimo kutarya. Haleluya. Paulo muri yo mibabaro ufite niki? Ngo yahambiririwe i Roma, ingo izirinjira, amara imyaka imigozi yaratebeye, ngo iraruha inyama zirayirenga. Bwana sifi. Ngo aramaze sibaho niho umva cyo kuruhura muri yo mibabaro, bagusambire batoyaye. Bwana sifi. Bakugemurira urye batoyaye, bazana imyenda suhindure batoyaye, bazaguheza saga ufitaye mu rugo oya niko ushaka paho. Ngo aravuga ngo akumbuye amarira ya Timoteyo. Bwana sifi. Haleluya. Paho muri yo mibabaro niko ushaka, aravuga ngo kumbuye kurira kwa Timoteyo, ngo yo nibutse kwizera kumurimo kutaryarya, ngo kwahere muri nyirakuru wandike, ngo kumanukana nyina Loise, ngo ndiko kumurimo. Ngo arangiza aramubwira ngo ntugatwarwe n'ibibera muri Efeso yewe, ngo we uza wibuka Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, kuko ubutumwa bwiza nahawe buvuga uzuguma wibuke Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Bwana sifi. Twaje mu ijuru kabisa. Bwana sifi. Maria, Bwana sifi. Maria ngo ararira, ngo Yesu araza, ngo aramuhamagara, ngo mugarura arizwa niki, ngo aramubwira, ngo yibwira ko ari munzi w'agashamba, ngo wamujanye, ngo aramubwira ngo mbwira wamushishe, ngo mbashe naje kumubona. Ngo Yesu amuhamagara mu izina, ngo aramubwira ngo Maria, ngo ahita amenya ko ariwe, ngo aravuga ngo Rabbi. Haleluya. Rabbi. Abaramumenye neza, aranzi naje ndamuzi, kubimenya nibwo bugingo. Nduwiwe nawe nuwanje,
arazi nanje ndamu turaziranye ijwi ryiwe ndarizi Bwana asifiwe. Mariya ngo amenya ko ari Yesu ngo aravuga ngo reka mufate. Yesu aramubwira ngo ntiyaragere Mariya wifata. Mu nyigisho za Bibiliya bazavuga ngo Yesu ngo yari afite raporo yakoreye imyaka 33 ngo yanga ko Mariya ayitoba cyangwa yicafuza ngo aramubwira ngo ntunkoreho Mariya ngo yari yakozamura urubavu ngo akuraho igintu cy'amaraso ngo kingana gutya ngo ashiramo raporo yose uko yakabaye ngo yakimuritse Imana ihita ibona ibitaramo byose niki turimo ngo abona Imana ibona n'itoro rigiye mu ijuru ibona ridendeshe ayitabona ibyabaye nibiriho ngo ambona nibisaza abwira Mariya ngo ntunkoreho Mariya nawe Bwana asifiwe ngo ashatse kumufata Yesu aranga ngo aramubwira ngo genda ubwira abigishwa ngo bandindire i Galilaya genda ubabwire ngo bandindire i Galilaya ni Galilaya amekwenda ni Galilaya amekwenda haleluya yoni tumuone mushindaji tumuone mushindaji kafufuka Bishop uza makuru Kayafa ntiyamenye ayo makuru ko yabaye Ana ntiyamenye Nikodemo un docteur PO prof ordinaire au niveau mondial bigisha kuri za Harvard na zan tibamenye makuru maneko zo muri Israel tizamenye ayo makuru amenwa na Maria haleluya ni Galilaya amekwenda Bwana sifiwe Joni tumuone mushindaji Joni tumuone mushindaji Bwana sifiwe Mariya ngo abonye Yesu agiye ngo ahita yiruka akaravuga ngo rekaje kubwira abigishwa ngo asanga Petero karavuga makuru na Yohana ngo nabandi barimo bavuga makuru Mariya ngo aratuzari yubaha mukanya gatoya ngo ahita ashira ukuboko hejuru aravuga ngo naje mfite ijambo hashimwe Yesu waduhaye ijambo hashimwe Yesu waduhaye ijambo hashimwe Yesu wabahaye ijambo haleluya hashimwe Yesu wahaye abamama ijambo hashimwe Yesu wahaye ababyeyi ijambo hashimwe Yesu watsinze Satani hashimwe Yesu watsinze Satani hashimwe Yesu watsinze Satani hashimwe Yesu haleluya hashimwe Yesu waduhaye ijambo Mariya ngo arababwira ngo bantu b'Imana Bwana asifiwe ngo naje mfite ijambo Mariya we naje mfite ijambo hashimwe Yesu waduhaye ijambo we hashimwe Yesu waduhaye ijambo we haleluya Galilaya amekwenda ni Galilaya amekwenda Joni tumuone mushindaji Galilaya amekwenda aiwe Joni tumuone mushindaji hashimwe Yesu waduhaye ijambo Bwana asifiwe nuhura na Yesu azaguha ijambo nuhura na Yesu azaguha ijambo icambo ugahura na Yesu akaguha ijambo icambo ugahura na Yesu akaguha ijambo Bwana Yesu kafufuka Bwana Yesu Bwana asifiwe hashimwe Yesu wazindutse heza abamama ijambo abamama mwese muzamura uko duheze icyubahiro hashimwe Yesu wabahaye ijambo hashimwe Yesu wabahaye ijambo Bwana asifiwe mukanda gatoya ngo Kiliyopara bahageze na mugenzi wiwe Bwana asifiwe siko pastor ngo Kiliyopara na mugenzi wabo barahageze bari bavuye Damasiko ngo barahageze ngo bakihagera ngo basanga Mariya ni ufite ijambo
ngo baratuza baha bavibura bati Mariya watinze Mariya abona ikiriyopa na mugenzi we ngo baravuga ngo twari tugiye Emausi bwana ngo twamubonye ngo twabonye inkovu zo mu rubavu ngo twabonye inkovu zo mu biganza ngo imitima yacu yarikeye ngo Yesu yazutse kandi inkovu z'imbereri azaza zikiriho kandi abacu uwe bose bazazinezererwa nkamubwo tuzazireba nkamubwo tuzazireba nkamubwo tuzazireba ibyishimo hashimwe Yesu waduhaye ijambo abataragiraga uruvugiro Yesu yaduhaye ijambo titwokandagiye kuri televiziyo bwana ziviwe muri nasiyo zini nta byicaro twohabonye ariko Yesu yaduhaye ijambo ngo tubabwire ko Yesu akunda abantu Yesu aragukunda Imana ibafashe amen.